kublai pi baro ni priang subhai pi shikane ketuk kubor jengi penyuar KD News. Haswa bangine kemi ki kubor ki babnia angane gajan miet ngena paswa syakimat bekongsan joko kubor mentag tayo. Thap kerteng arspa hanyoku arngot banekon ki election MDC Hakhasi Hills Autonomous District Council bat Janja Hills Autonomous District Council. Arpu pratarik urampang on sedang ke darbar mangtengka jadi darbar kawan kejela nagbenta ke senam arajar arpusan. Pelak DDP gimat kular lera ke syajit menuan hagabor hak election district council. Ngim dan kam menekone berok dijat election ngin penklan cuai keseng ong u Dr. Mukul M. Sangma. Kang kerdap kam Nagalaya State Pollution Control Board yang riau teligi karkhana bernihat ngat artligi karkhana deka kuna bandrola. Bat angnot kipat ba bagi MDC kin trai bha bat kin thau ki an banya dai kejat benrio. Kajing thap kerteng ki kertong banekoni ki election MDC Hakhasi Hills Autonomous District Council bat Janja Hills Autonomous District Council kalakut no hakala asing ublay jong katayo hakaba kiladon baro arspa anyopu arngot ki kertong ki banekon yakene ki election MDC na ki constituency beper. Katanat District Council Affairs kejela kalapentep kiladon arspa anyopu arngot ki kertong na ki sengsan pertai bagi kertong klemseng. Kibla tap kerteng banekon ki election MDC syaka Hakhasi Hills Autonomous District Council bat ke Janja Hills Autonomous District Council. Nakini ki arspa anyopu arngot ki kentop ya ki hispa san pu prangot kibla tap kerteng banekon ki election syaka KHADC bat hispa kat sangut ki banekon ki election syaka JHADC. Amsyamna dan iwairu ikertong kibla tap kerteng banekon ki election jong ka KHADC ki benweng no eladia na kejing kun rekla dan pat laingot ki benweng no eladia na kejing kun ya ki election syaka JHADC. Hagan ki election MDC ki dan kak kandaingot ki kertong ki beri ki kentai ki belmi syakamat banekon ki bekentup ekar arngot syaka KHADC bat nyongot syaka JHADC. Bat ki dan ars pasan pulaingot ki kertong ki bedai ki senrang. Ha kesengi ke bakat do jong kejing tap kerteng na kebenta bani aireng haki election MDC. Kata haka lai terek jong rempang arajar arpusan. Kilangut ki kertong jong mau kenro constituency ki bekentup i Dr. Amanda Pakenten kertong ke NPP, ubah Hilarious Warba kertong ke Kongres, baru ubah Ken Sing Lensyang kertong ke UDP na mau kenro constituency. Kilawan man pendap kejing tap kerteng haka ni kesengi. Lalor kini ubah sensyar kupar Roy Lengdo thaba UMLA ke Soyong Nong Spung constituency, ubalong ru kertong MDC na keseng UDP na kenehi ke constituency. Ula pendap kejing tap kerteng hak office jong ke Deputy Commissioner hak ni kesengi. Habakran kila alpathai kubor i Dr. Amanda Pakenten yilong bakumba UMLA kathan ulawan ra ki kampen Roy hak ni kathan. Kumtahi le di poi hakathong in buat di giden jat jong u. Kamtam kum kalong kemehi in trish tom men pendap pensa akriti dustur men barim. Ubah Hilarious Warba ulong baudan kejing kermen ke baskem banyo kejing job na markat kum kejing rawa kapor ki padba kelakwa baka Kongres kanwan hakabor. Dah kebakedauru bagi mat trai kamhi kin longkat kum kimat jong keseng Kongres. Ubah Ken Sing Lensyang ulong baka mat ke bakongsan hi bukwa banekon ki election kalong man pens kami ke 6th schedule kalong kur longkha ka kendo ke syap bat kiwe-kiwe. Na kaliang ubah sensyar kupar ulong bakum bau pat ba da kejing ia ula ai kejing kesyan bapura hak election MLA kum tahiu kermen bahagian yang kentiru kan long kumjo. District Council ni kadi namta ke imlang kasalang bapit lang ikis nong ibede lang ihima bere ilaka thaptame ukur sam kajing wan janga dupai ba wa ai ka mandate janga namta kan ni ka District Council akwa man penklan cucu iki an berada don lupa man penklan cucu ni an berada don lupa District Council but anong IP menta tang na kerteng 22 Soyong Nong Spung artli lupa ki hima Nong Spung hima Soyong kadon ru ka snat hima ka badai nanti nongwa motomor ka ba share lang ka border bat ka state Assam. Tengah kuat bagi pajba badai hantai ke snong tei nongwa motomoro kindan ke jing song sup hantai ka thai nongwa motomoro. Tengah du lai teli imat pengakwa even stress. Imat bandingkong kali kum ka grassroots governance. Number 2 kum ba ka party kabla bad ki isi party UDP kan ka isi bladap la tristom ban pej ya coach suba
baderu ka solid waste management. But number 3, kumto geographer mo, masters in geography ng majulek ini mapping through GIS. Ngakwa hi bagini kisnong kihima ki ilaka ki badon hapo ka district council sundan proper boundary and proper mapping. Kumukalong kini ka cikiat kapor mentang iba pajba la dawai ke kongres bahkan wan biang kapor sisian namarwa pur kiriu kamtam kiriu temen kiriu rangba ki ong bahak por bersejar kongres kam judan ke iru kurang tak kesuk kesan berkata terter tahi ke bagidan jikermen kimat trikam jonga hakani ke election kalong bi kimat trikam jong ke parti nakaliang ke parti kongres jungi ni ong bangin ai ke jingida in ai ke jingida bat in ai ru ke jing penbah kiwi ki sain perkat ki ong bangin wanra ya ke jingkela mengipat ngin wanra ya ke jingida banyada ya ke district council ni dang don kam ya ke district council banang penklain bat banang penbah kumbala keren de ki nong yalam jungi kumba pian sim bat kiwi Jadi mat lingkong ediba kumba i election ya i papai ki roi kapal ki lakhe i papai ki Moglo constituency pengaruhan buat kita ki dinjet kita ini dan ki even ang palat ya ka roi kapal bat kam tamai ban penya kursa ya ka tidak setur ke jongi mat kam tamai le ka jat ke khom nama ba im ka jat jong ka roi kami ke im ka kedin ketelian ke im ka tidak setur ke im ka jat so they ban buat iki mati jon i bacu reference GGM Konstroi memang bab scam in penjanai bat penting jaga 6 shilling Yamal ba kadai tu ka atiang ka ba ai jing da yi ki ba euro but kumju kadai ka ikian bas scam ba ya ki doloi isodar ba ki rang ba shnong de kam tam le nga pa ban raga sanshar ka khadar ka but ban ka kam ka jam apa district council ka di memang ba shan ban ka ba shan ka but kam tam le ka community stan ni te ba shay long ba ni de ki para marjan ni jadi but kamariang lu kadai ka kawai ka para marjan ka jomi ka ba ni khut ka jima ka jiperkat but kamariang ni enam ban khut ni kipai ya kai ka ba nakaliang jonga amdon kam ban puturai karoi ka pa kajing ya kendu kajing ya syam kajing ya lang kajing ya don lang hakapang hakasitom hakasngobha haka no ka benta mungingim juye ngi don lang dekat lang kam lak mangai kongret ilai dom lak kongret mangalek ngelek begum ta bat ginong yalam jungi hawadon kanu ngim juye kipai ba tadai na takadawan itu pi ka pelong ba mentaru pi ila ka jong khmat kanu kalong kaman boka constituency jungi ba paro isu kemen bat isu hun ba mentang yang kongret yang ni election Chief Executive Member ka KHADC ubak peniat sing siem hakala asmi ublej jong katayo ulelet tap kerteng bane khon ki election MDC na kaseng National People's Party NPP na nong thamai constituency ya ka balasan ran yu na kinong yalam jong district council ke beren hakeleng jong kathan stelam ini ubak peniat sing siem Chief Executive Member ka KHADC ulakam maberok ki kertong MDC na kaseng Voice of the People's Party VPP ki badai ni ki constituency ki ba ki MLA ki banag na kaseng kin sa syaremlut akan election MDC ke pembentar. Da ke bagdau bagi patba keladap mat ikut komtrekam ki MLA ke VPP. Ya kini ubah peniat sing sia mula keran hadian mula pendap kecing tap kerteng ha ISBT ha maulai moyong na ke bentar bani aireng ha ki election MDC na ke nang temai constituency. Ha kini kesini mula lit bentap kerteng. Rengkat baru bak peniat sing siem lawan bensenran lang hakane kejing tap kerteng du chairman ka Garo Hills Autonomous District Council Rakesh Sangma u deputy CEM ka Bodolan Territorial Council u Gobenda CH Basumatri executive member ka KAAC u Avijit Kro Lakhan Chakma u member ka Chakma District Council Mizoram ubah peniat sing siem ulu angru udan kejing syania scam bonio kejing job nakanong temai constituency namar kipat bakin peju brio ubatrai halor ke NPP ubah peniat sing siem ulong bukermen scam babaro ki kertong ke NPP kin support katong namar bagi di kertong ke biang lon bar kenturu ikiwe ki sengsan partai bakin kiar ban kentho than ke NPP
hak porelap election dan kebakadau ba andala dap election baru ahi ken hap ni trilang bar ki NPP halor ke jingwan senran ki dongelam jigiwei ki autonomous district council ubap ni sing sia mule thu ba ke jingwan jiki kalong ban senran ni u kumu dongelam ka confederation of north east council bla yelam khamat ya ki shpotli ki autonomous district council Buntli kimat hakabaide bakanika general election syaka district council jongka hasil autonomous district council kabanlong haka arkway tarik jong ni rumhang de kabaningkong shwa nga shwa ban pensngog ne kum unong ilam jongka confederation of northeast council ba mikmat nakamta shipotli ki autonomous council po syate thain lamingi northeast nasoban ong ba ai kublai kerpang nam ta ki nong ilam jong kini ki autonomous council pero ki baidan lang ru ta kasngi i ba basumatri de na po ide deputy CM jong ka Bodolan Territorial Council Pak Rakesh belong i chairman jong ka HPC jong ka Garo Hills Autonomous District Council nang ta i Rakesh i Abhijit Kro belong i EM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council nang ta i Chakma Lakan di i member jong ka Chakma District Council na Mizoram Badru idan Saiway na po Tripura District Council Territorial Council Wedan lang ka kani kajing wan jongki ban senran yangi mentakasni ka dan jimut bat ka kia jimut adu kata-kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba nilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnem duna kathong hi ka jongi baro jongki autonomous council ha North East kathong na jongi kalong pada kumno banla banpen urlong ya kajing wanra ya ka 125th constitutional amendment ha parliament balai ngoong kumta nama kani ka 125th constitutional amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta kibabun ki autonomous council ha North East kajing tumu ban wanra kani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotli autonomous council kalong banang penklan syushu ikani ka amendment om banang pentulon banang penklan syushu de ha kajing ya lenti kajungi ni snow ba gila persyang kat bala ni ki asnam duna but so tenat banong banyathu bawat i honorable CM jongka Bodolan Territorial Council honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council i Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council kidon hadalhi ban penbet kerpang nakamta ban buddin ya kani ka kam jongka 125th constitutional amendment kumbakalong kajing kendu kajongi dangshen mentala kumba arbanai tam hadalhi batu menteri kampo yen union minister jongka home Amit Shah bala ai kajing kular baya kani ka amendment jongka 6 schedule la manwan ra do mentah kini ka dor barmang tingka jongka sokar India te lada la banwan ra ya kani ha kani kenti menta kan long kajing mentoi ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapo meklia bat jong babon ki state badan ka 6 schedule te namar ba hapo jong kani ka 6 schedule amendment la wanra bun teli ki kendon ki banang penklan syushu namta kajungi ki ba kentup habede kajing habede ba kanika kendo ka siap ba nang aibor syushu ini nang ta habede bat ka sinsyar khadar na du ki et ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai na ka menta kajing mentoi ka bakrau bangila banyo na ka sarkar India lingba ka jingmang pisa tika lingba ka taka artikel aspa rapo kaba de ke jongka finance commission de kani dikimat ki bakongsan bat kaba bakhadu pat kamat ka bakongsan ka bangikum ka khasil Sadarbas District Council ringkat baiba PNCM ringkat baiba Tito Starwell Khan ke bangila ebut dian la Islam ba ngibu ka jingkerpat di ka sarkar India ka jingkentu bahak ni ka amendment kan don ru ya kani ka jingpenyar ya ka tribal areas kumbalong hadu menta hakani ka 6 schedule kabangidon ni menta kamut
hapo khasi jantia ki don ki municipal area, normal municipal area. Tengi hakan ika amendment ni ong baro kinam don municipal area shu kin hablut hakan 6 schedule. Kani kan dei ka we ka jingjok ka jungi ka ba unam don shu ban yo ban su khli hanu ru. Te kata di ka jingmentoi jungi yangi kumki council hapo Meghalaya, but hapo North East la ban mentoi hakiliang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council dani autonomous council territorial council hakachaka jongki. Kata di number 1 ka baningkong ka ba arpat kum candidate jongka khanrio nong thmai constituency, but kum sitting MDC jong sa kham, but caretaker CM pementa nasubun ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam ki ba ngidei ban penbet hapo district council kajongi te hoi langi phai ka kam thau an ki ba pun ngila persyang kat bala hai ni por ba lingkot hai kan diga term kajongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala banwara an nama baleng namar ba ka bor jong ka 6 schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws. Haka paragraph kabalai. Paragraph number 3 clearly says that the power of the district council and regional council to make laws. Mula ay boringi ban ni ki MDC ban shinaan. Ki ay kita ki an ki subject ki repair tu. De kandiat ashqa ban pentip ki pai ba lingba kalat pathai kubor. Ba kani ka jing persyang ka jungi hakani ka term ta hakini ki san rules nam kelak long sya ka jing kerkui ki pai ba no shishnok. Da phai ya ka khndo ka siap ni la yo ka lan ak arhaja arkuai land act nang ta ni la yo ru ya ka amendment jong ka ilaka administration act 2023 ka ba itu ya ka jing kam jong ki seng samla hakishnong itu e ka jing kam jong ki seng kenthei seng longkume hakishnong but ban itu ru lada ki pai ba nong shnong Nagaland, Eastern Nagaland ki belak don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yang ni ban ong ki kwa 6 schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam se ka ba khambiang namata ban sensyar khadar hapo ka ri ka jongi te tang ka wei hakani amendment ka jongi ru ni labu bada kumno baka para 12A kanam dei bandan shu namar balai namar khnang ba ngin sung thu ke kata ka subject jong ka district council bangin shinaan ke ka subject jong state kani banam dan jingi tungku banya don la ka jong ka jingi buram kani ro dikawe ka benta ka ba dan kam hapo kan ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Meghalaya or the Khasi Hills and Jaintia Hills. Ulampang geng dorbar tauan ke Jelau Thomas A. Sangma. Hakasngi palai jong katoyo ulalu mi kejingelang jong ka Business Advisory Committee. Bala syeme kerai ban penlong ya ke dorbar mang tengka nado ka arpupra trik urempang hado ka katlai trik uleber mentah kesnam arhajar arpusan. Ulampang geng dorbar tauan ke Jelau Thomas Sangma haka hendra trik urempang arhajar arpusan. Ulalu mi kejingelang jong ka Business Advisory Committee ke yang dorbar tauan ya ke bala syem benta do sembut menteri rangba ke Jelau bakmi akatanat Parliamentary Affairs ubak Preston Tensong. Undang Yalam Kaliang Persya Dr. Mukul M. Sangma, Undang Yalam ke Trinamool Congress ubak Charles Pengrop, Undang Aibut ke Sarkar ubak Lakmen Rumbui bat kibai-kibai. Habakiran gilat patai kubor ulam panggeng dorbar tauan Thomas Sangma uleto baka dorbar mang tengka jong kesnam arhajar arpusan kan sedang hak arpu praterik urempang batkan kod haka katlai terik uleber. Kaban long lai singi na kebenta ki kam shimet jengki MLA ban rusi kan long na kebenta ki kam kijam ke Sarkar Jela. Haba keli halor kejeng aipor balai singi, kum ki kam jong ki MLA shimet. Ulong bakal biang balai singi na kebenta ki kam jong ini ki MLA shimet. Namar kani kade ke dorbar mang tengka, keberan kam menetai halor ka mang tengka. Ha kabedai ba ke yeng dorbar ke bethamai ulampang ule tho ba kejeng tai kedang ya cekmat ba haduk menta kum ba kendai pau nak sispa lalak ban pendap. Da ke bekedoru ba menta ka kenti ken penyat suki kejeng pentre ke yang dorbar namar ki ku aban penti kena ba ke yang dorbar ke bethamai kan long ke basngan. You are aware that we had the privilege of having a meeting of the Business Advisory Committee chaired by the Honorable Speaker and as represented by the Parliamentary
Deputy CM in charge, Parliamentary Affairs, who represents the government, and other members. As you are aware, there is a budget session which is already indicated through the notification, and consequent upon this, the BSC has to sit to discuss on the calendar for the budget session. And as we dwelt upon, we looked at as to how to best utilize the available time during the session so that the members are able to flag issues and articulate appropriately during the session on the issues confronting the people, confronting the state, challenges associated with implementation and various other loopholes which may be there for the government to address. Today the discussion was a little different because we wanted to ensure that the responsibility of the August House or otherwise the members, the responsibility of the honorable members in the August House. When we discuss on the various proposals of the government for getting the vote of the House to spend money from the public exchequer, in other words, in their respective proposal of demands for grants for consideration of the House when put to vote, this particular exercise must be considered as a very important exercise because we put to scrutiny every proposal which revolves around spending of resources from the scarce fund of the government. So, keeping this particular responsibility of the honorable members, which is sacrosanct in our given democratic system, we discussed that adequate time, which is considered adequate time for members to deliberate and discuss and articulate the issues and put the proposed demands for grants for scrutiny of the House must be adequate, and that is what something new has happened. And based on the relevant provision of the rules under the rules of provision and conduct of business in the State Legislative Assembly, we have worked on these modalities and ensured that on the day when the demands for grants are taken up for the consideration of the House, then the full time be utilized for this, so that the purpose of scrutiny is actually fulfilled in the truest term, sense of the term. And we have agreed for 3 days of full day for private members' business, and the rest are all the days for allotted for the government business. I don't want to rush. As a speaker and head of the Legislative Assembly, it is my duty to ensure the safety of each and every member there. We had earlier some incidents where the safety of the building was compromised. But this time, I think we're not taking any chances, so better late than never, but we will definitely be having the next, if not the budget session, the next autumn session will definitely be conducted in the new assembly premises. We can say it is almost over 90%. The physical work progress is more than 90%, because right now as I speak, I think the actual dome, the main hall, the covering is being done, and in a few days it will be completed and it will be handed over for the interior works. As a layman, I can tell you that the safety, when I talk about safety, earlier it was a 3,000 ton load on the actual dome. Now it is come down to 300 metric tons. So we try to make it as light as possible.
Komisi Bentah Banpan yang kejeng kershan nagi patba bakin penjob dan buram iki kertong ki bagaseng UDP ke Peniang. Hagas ni balang jong ketoyo, kaseng UDP kala pelat patba ya ka election manifesto ke jongka dan kebakular ban penklanco show ke 6th schedule jong kariti sensyari. Bat ban bah lain ke sispa ha kejeng tungkam iki breu ki badan jing duna ha ki dikotmet. Lada kawan ha bor sensyar menelam ya ka executive committee ha Khasi Hills bat Jante Hills Autonomous District Council. Hakamat kular election ke United Democratic Party UDP. Kabala pelat yak santri Urempang Hajar Arpusan. Lakin tu bagi jengkular banang penklan show yak 6th schedule keriti sensyari bat ban pentre kami ke bahak tungkam balai nak sispa iki brio ke beranjing duna ki dekhotmen. Lada kesajiat penuan haka bor haka election syaki Autonomous District Council karilum Khasi bat Jantia. Kini di kimat kular election na pedang ki arpo teli kimat ke bala plat patba da ke UDP ha ke jingalang ke belalong ha ke jingadan lang menteri sarkar uba polling do chief executive member barim ka KHADC uba Titos Starwell Khan general secretary ka UDP u Dr Jamino Mautho ki MLA bat MDC nalor kinong trekam keseng la ban kedau hang ne bagi UDP kalau Peniang live kendai ngot ki kertong ha ke election berkentup ya arpu lai ngot ki kertong ke bane kon syaka KHADC bat kan ngot syaka GHADC habakran ni kelat patai kubor uba Titos Starwell Khan ula kedau ya kejing dan kam ban pen kubor ya ki Autonomous District Council kamtam kejing nong try ka kendau ka syap bat kawai pat ka dai ka para ka balai jong ke 6th schedule uba Titos Starwell Khan ulong baka manifesto ka banjur bha halor kejing longkong san kesensyar kadar ka bakut lalu kejing kentiu ginong sumar dawai kenbat kejing yadai ki klau bat kilau kentang bat ban pentreka mega solid waste management act kumba kalong agaba hakani ka manifesto ka jungi nani ka mat rekam nani ka juban rekam jo ka parti ila kedau ki kat tu kat ni teliki mat ki bede bat ka jing pen kubor ya ki district council ka bede bat upur usam jong ka jalan ka jing kentiu ki riulum trairi ka jing persya alo ka jing thombor ka jing thmu bat thombor ya ki riti ki dustur ka sensyar khadar ka bakut ka kwet ka khia kat kum ka jing sumar trairi ka jing kentiu ki tien ha ka jalan ka hok alo ka khandau ka siap bat ki marpo khandau ka jing ada ya ka mariang bat ka khoi ka suba ka jing pelong aino e baro kiriti ki dustur ki ima ilaka ki paper ka jing te lakam ya ka jing wan rum ka thap jong ki bar jalla ka khai ka pateng bat ki yo ki hat ka jing pen khlanya ki yang ka shari ka jing pen khlanya ka pladang ka jong ka council ka jing pen tre bahaya ka Ans na yeng lagi ke building bylaws. Alor ka jing penne ban kentiu kiriti dustur ka arts and culture. Ka kamri do ha. Ka jing le persya iki kam sniu. Ka jing pun buram iki preu ki beduna ki department. Ka jing pen baha ban pen klanya ke komplekam hapo ka district council. Kini kilong kimat kiba ilabo agani ka mat rekam dong ke parti. Tekan dia ngasukwa ban mai pang ba wat ladangi ladang don syuk ini kimat ki bang ilabo agani kamat rekam dengan syukwa ban highlights yapi ba kai ka ba ka parti UDP ha ka por ka ba kayalam ya ka executive komisi apo district council kala deble ban penne pensa ya ka rukom bat khandau bat siap ngilawan ra ya ka land act Regulation and Administration of Land Act 2021 kanihi kalapan scam yang karukom bat khandau bat siap kajungi pun kasikara abede bat upur usam nakaliang jong ka parti ka isi tu kapor ila form ya ka komiti ka bakarpang ka boundary committee bat nila ay ka full report sa government ha ka bede bat ki jaka ki kuta ki kot kisla ki bede bat ki khaput ki jungi khamtam ha gitu ki jaka ki badan kejingnya kaja bat ka Assam ya kani nang yai budin khamtam ha gani ka phase 2 jong kejingnya penbet put apa dengan sarkar Assam ba melia nakaliang ka jungi hingi yang bet ha kata kana urem ba uput usam jungi hima uli uput usam jong ka jela kata gani ka stan ka ba nakaliang ka parti ngirasin na do ka sedap susu
Aga bedai bat kumno ban penklan ya ke rukom sumar terai ri lani ke sumar ai dawai kasi na kalian ke council na do isnam ki bala alim ladep sna lupa ka aj ladep don lupa kata ka traditional medicine commission kidon ki parti ki bangai ki manifesto ki badang keren ya gani bagi dang musdur ya gani bagi dang temu ya gani ban pelong anya na ya ki tong sumar kasi kat bangi na ka parti UDP bat naki MDC ki jungi aga por dong iba rening iba ilok komiti CM ala por nila dep home nila dep sna ya gani ka commission halo sebede bat ke jing sumar terai ya gani nginang penklaim bat aga por ka isi jong ka UDP nila ai sendon daki sernot lani ki certificate ya kinong ai sumar kan bat ya gani nginang pen scam su nginang kentiu su habede bat ka jing kentiu ya ka jing sumar jong ki khasi habaya dai bat kiyo kihat na kalian ke isi haka por bangi alam ya kayo isi hapo UDP na ka UDP ngila dep sna kayo kawai kayo ngila sna hapo riangdo hapo mausenram ngila sna kawai kayo hapo amtai hapo nong scan konsulsi ngila sna kayo hapo riboy ngila penklan ya kayo hapo berni bat kumta ter ngila sedang ya kayo bat akanjuk por bat ya kayo do Wad ita yodo gila sanction kapisa ka babun na kaliang ka council kumno ban penklan ban penhabriu ya ka yodo ka balong ka way na iyo ka bahe hapo kari kasi ka tabi kadi ka penklan ka dungi ya ke iyo kihat ki badan hapo kari kasi ka bedai pat kumno ban penklan su ya kiriti dostor ka bedai ka sensya kadar haka isi ka bala ladap gila penklan ya ki ilaka ki jungi ki leadership ki jungi daga bagi wara iki an bagi perislur iki hima bagi don laki sekian bakawi ka bagi wanra ka por bagi dalam isi gelomba ilala ban pelong yaki sim ki bakura haki hima hidup ki bakawi na kita kalong baka hima meliam ka badan daki acting sim la bulan senam nrei haga ni ka kenti haga isi joga UDP ilala ban wanra sim bakura ban pelong ya ka election ban jet sim bakura joga hima meliam kita kan kaba ni don ya kasing amnur bakunjuru haka bede batka kentiu ya kayo kapat sa council na kalian ka isi yang tigipon nga snai council asset di balong kung tourist spot ban kentiu wat ya ka tourism haka bede batka traditional tourism ilanang pengklan junsu ya katay ka heritage bilit kabadan hantay po mangklang lalaru haka ni ka tem ka bladep ka sing trilang timoro ki MDC lalaru ban pelong wat ka monolet festival kumno ban penek pensa ya giriti gudustur ki jungi ya karukom riam terai ka jungi karukom bam terai ka jungi ikini ki ai barokai ila sedang bat nginang follow up nginang pengklan susu nginang penwandur susu haki senam ibanwan Unang Elam Keseng All India Trinamool Congress ban Unang Elam Kaliang Persya Aki yang Dorbar Tauan ke Jela Meghalaya u Dr. Mukul M. Sangma. Ha kesimpal ejong ketayo ulong ba ke jingbam yakun keseng ya ki election MDC ha Khasi Hills Autonomous District Council bat Jante Hills Autonomous District Council. Kadai namar ba keseng gedang don kam ban penklan cucu hamanla kishnong kitau. Unang Elam Kaliang Persya u Dr. Mukul M. Sangma ulong ba election Meghalaya rengkat lang baro kinong kit kam keseng ha ke Jela. Bakam don kam tan yaki menyekun ya borok kijat election kam tam ki election jang district council ulong bagi dan ya jing snow bagi dang don kam sha penklan ya keseng hama lagi shnong kitau bat kumta ke jing bam klan keseng hagi shnong kitau kala penlong ya kinong elam keseng ban chimkarai ban empat ikonik election MDC. We have taken a conscious decision that it is not necessary for us to fight every election, particularly district council election, because we are revisiting as to how to further strengthen the party, particularly in the grassroots level. Because in absence of proper organization at the grassroots level, it is very important for us to ensure that we look at the practical, rather the ground reality at the ground zero, and it is almost like deciding not to put the cart before the horse. Ha kawai pat kaliang unang Elam Kaliang Persya u Dr. Mukul M. Sangma. Ulong ba kejingai pau pertai jong kejingti do yong bean kapeni syai kedar ba kesorkar jela kam don kejingkit clear ban kang ki kam bean ha kabedai ba kejingti u do yong ha kejela.
Ulang bawa lagi kam ti do yang bean kilayai pau perthaya keleng ke jela nek sarkar jela hadu menta kamnot satya ban le ai ya kan ke kam bean. U Dr. Mukul M Sangma ulang bagi kam bean hakabede bu do yang kila pau ka kaiphat jangka kataki committee malakapor. Bagi ke kamram jok sarkar jela ban penduk jat yakini ki kam bean. Uniu Menteri Rangba Abrem Gejala ulang bagi Section Arpwe jong ke MMDR Act kat kandai sepasan punyo ke kedau syai bagi ke kamram juga sarkar jela bantek lakam yang kamti doyong ke belong bean bagi sarkar jela kila aruk bancim senjam persyak ya ke belan keti hakini ke kam bean. U Dr. Mukul M Sangma ulang bahagi por ke belalek ulat ho shu Chief Secretary ke jela bad ukerman bagi sarkar kan le AA bad kan penstom ke belan keti ke kam bean hakabedai bad udoyong. Nri haduk menta empadi isatya bakin syem yakino kino kisenjam. Officers concerned. They have to pull up the chief secretary. They have to pull up the DCP. What is the initial order? If you go by the first order of the NGT, stopping or banning all the coal mining activities which are considered illegal due to the fact that they were not inconsistent with the various statutory laws governing coal mining activities in sync with the mandate of the various laws, including MMDR Act and environmental laws. Now, the honors of responsibility of implementing the order of any court, or for that matter, NGT, is vested first with the Chief Secretary and the DCP. Let us be very, very clear. And this whole thing is vested upon the government of the day, because if they are not taking cognizance of these illegalities, I have reasons to believe that there is a complicity. Allowing illegalities to happen. For whose interest? Are they not paid? Is there anybody else who will take this responsibility? Is there any alternative authority which is provided with this responsibility? No. So therefore, whose job it is? Therefore, you see, there is a complicity with even Coal India also. What is the duration of time needed for taking all the measures to ensure that all those coal which were declared in their inventory at the time of submitting before the Honorable Supreme Court, which is reflected in the judgment of the Honorable Supreme Court dated 3rd July 2019. It is very clear. The responsibility is vested upon few authorities, including Coal India and the state government. How does it take so much of time? 2019, this is 2025. How does it take so much of time for this coal to be, all those, whatever were still declared as per the inventory submitted. Rather, it is a revised inventory submitted by the state government. Earlier inventory was projecting that the subsequent balance of coal which were yet to be transported with the relevant permission of the government were around 2 lakh metric ton. Then suddenly there was an inventory which was reflective of highly inflated stock of already extracted coal. So there is the time when NGT2 should have taken cognizance of this inflated. How can something which were around 2 lakh metric ton suddenly become 30 plus lakhs? Okay, now if they have accepted that inventory, does it take 6 years for this to be transported? Does it take 6 years? That means this whole process is being delayed in order to ensure that under the so-called transportation of this extracted coal, which were declared before the Honorable Supreme Court through their inventory, revised inventory, it is being weaponized to facilitate illegal coal mining. If you do not believe, you go and see the coal. 2019's coal and now. How will the coal, see, we all know chemistry, we all know physics. What happens when a particularly extracted coal is dumped in a place, in the open, subjected to all, onslaught of rain, sun, everything? What happens? How will be the physical appearance? How will be the physical appearance of the coal on the depots? Go and see for yourself and have your own interpretation. And that will be reflective of, how sincere everyone is. Let me be very blunt.
Why? Is it not possible for the officers to determine whether the coal is new, freshly extracted or not? Is it not possible? They are geologists. They come with all the background of knowledge based on whatever they have studied, based on which they are qualified to be the officers in relevant departments. So therefore, friends, it is a serious issue. Today our Garo Autonomous District Council is not able to pay salaries for the employees. That means the complete functioning of the Honorable GHADC is as bad as crippled. That means we talk about the importance of the sixth schedule, the provision of the sixth schedule of the Constitution of India, vis-a-vis the overall rights vested upon our people belonging to scheduled tribe, particularly our indigenous tribes. So what is going to happen if this whole, I must say, insensitivity of the government results in complete crippling of this important institution which is mandated by the Constitution to protect the interests of our indigenous people and to protect the land that our people have inherited. So many things are there which has its own collateral adverse, which becomes victim due to the collateral effect. Haga simba ar jang tayo laingut kibriyo kilamensau haba kawai kakali pick up kalalit tenra kawai katuk tok haga surok kabren haga snong mau blay. Bada kajing temu ban pet kerat halor kene kajing ja kalalit ben tenra saya kawai kakali maruti. Hakawai ni kajing ja aksiden kebelaja hakajan met jang sautrik urempang ar hajar arpusan. Laingut kibriyo kilamensau pat kini kikentok kibriyo basyong haga tok tok bat arngut kibasyong haga kakali maruti. Kani kejingja aksiden kelaja hamau blay hakapor kumbahnya shteng janmir. Kat kum kejing itu kipat ba kiblay I kani kejingja kilong ba unongnya jangka kali pick up kepada new number ML not sunway R pra lai kalalit tenra ekawai tuk tuk ba kejing persyang ban pet kani kejaka ulalit ban tenra ekawai kali maruti kepada new registration number ML not sun F iway pra not. Uni unongnya kakali pick up udah belatuk kerteng kemulovesh besta arpu arsenam karta. Bala keno bu unongnya jangka pick up udah nak dek jing shock kau yang. Kipat ba kene katan kili aban badio bat IT shikbor kulit kat baik ba mensau lapan keno sa civil hospital. Hadirin kejing ujor nagi bobon balang persya aki karkhana halor kejing penjabo ba kejing penmi ka tedam kabla penjabo ya kamariang bat kebabu kejing e ekipat ba ban yo ekal air kebakoi ha kasimbalang jagatayo ka Meghalaya State Pollution Control Board kala khangno ya hnreu teli ki karkhana kiberan nakathan bernihat kibala penken ki kendon an ha kejing penmi ya ka tedam ka bajabo. Hadirin kejing mi kejing ujor nagi bobon kiliang ha kabaide ba kejing jabo ka bapalat jongkal air ha kathan bernihat tangmar kejing don ki karkhana ki ba penmi bean ya katadam bagi pui-pui kamtam hakapur menmir. Agamit jong kasau tarik urampang ar hajar arpusan ki officer nakatanat Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kilalit benkang ya hendra tuli ki karkhana ki belaya laj ya ki kendon. Kini ki karkhana ki belasya kang gede ki bedan hapo ka Export Promotion Industrial Park EPIP bernihat. Alor kanong rem bakim simlabut satya ki kendon an kibakang ban penmi ya katadam jabo kabalak ta ka ko kya bari jingthong jingtap magatan bernihat ru kalayo akan nam kumgatan ke jabo tam negeri India la arsin kanti kini ki karkhana ke belasya akang hagi bor ke MSPCB ikentup ke Sham Century Ferro Alloys Private Limited Kakasi Alloys Limited Kanalari Ferro Alloys Private Limited Kapawan Casting Private Limited KFW Ferrotech Private Limited dan SR Bioproduct Private Limited. Ha kebaladan kunaru kumbahan rulak tengka ya arti karkhana. Nagaliang ke MSPCB aga jamit jok saw terik lahir biang cepakan kat laimer banjure bagi karkhana ke belah subah penmi tedam jabo kamtam bagi pormenir. Nrei syamlai obat satya ke karkhana ke biat bersya. Namardan ke belah aidau bagi lakang badan pat ke belah aidau bagi thot kitiar kitab. Uba YF lalu environmental engineer ke MSPCB. Abai keren bikin auto kubor. Uli itu bakat tenat hadian bakal yo ikijing ujor ki babon.
halor ka jingja klea kala air ka bami ne ki karkhana kala penlong ya ki jingjurep ban kini bria ya ke jingpen ken ya ki kendon Leto ru pada do ka arp sautrek pula lengkot mentaka senam ke MSPCB kala jurep na pangi karkhana hagatan bernihat bat West Khasi Hills. Ban haga jing jurep kala ya cekmat wala kum gatnat kedon jing nomor ke jingdon tanggawe ke office terekam haga nong pak shilo. Shosho uleto ru pada kaliang gatnat kala kangkar dap ikin reu teligi karkhana. Haga beladan kunaru ban sewa ke environment compensation halo ke jing penmi ikat rem ke bajabo. Ya ke balabo ada ke kendon an. Baladan kuna saulak tengkai ke Sham Century Ferro Alloys Private Limited ban arlak tengkai ke Khasi Alloys Private Limited. Ubak lalu ula penti kenaru bagi MSPCB kanang yai beteng banjurep bat buat dia nak kapor ya kiwe ki karkhana ha ke jela. Kiwe ya lat ki kenon an ban penmi tedam bat pui bat la dalap kenca pengat hapok ki kenon an. Kene ndai ka sin ko mila inspection sini actually kene inspection bangila kene ka inspection ko monitoring ngila sedang na do ka arfa south ku jong banai benengkong January tak ada kene ka sngi kene ka meet menta ka meet ro inang la inspection biang sekini industries namar ba nakapor ko sa kapor ngi ay complain ngi brew ngi senong jong ka pernihat bagi ong ba por men meet kini ki industries ki penmi kene ka tedam hagapor bangim lawan inspection nakata daw ngilawan kanang nan ne hagapor men metro kani kamdai kasi coming one port men met hagi siya hagato ka arponyo terik ro ngilawan kanang sa do siya sikamberi kata sobdan sa West Khasi Hills ro to por ngiyabe PTB hi office ng State Pollution Control Board kadang kawai ka office te kita ada ka jingjaring iban man be mga por ada ro kataro nginang ang le iban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro tihadin bagi la inspection na do ka arpo sa utrik jong January ngila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba permit da maka permit skiro ngila pa khang ro benta ka ski ngila pa khang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district ngila pa khang gini ki industries ki ba karteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited, Khasi Alloy Limited, Kanalari Ferro Alloy Limited, Pawan Casting, FW Ferrotech, SR Bioproduct Private Limited. Kini dia kintriu tali industries pigila kang hado mentakas ngi. Te den nagtapat ngila pa ro ya ka easy la ni kata environmental compensation. Kamut ka jing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit jongki tingila fine yau Sham Century kumba impose ka fine kumba saulak ti bat yau Khasi Alloy arlak nka ni neki action tang ha neki kendet sngi bingila yo ban le ti ha neki stio artio gila daple gila khang rutri industries gila impose fine ro ndru lak kani ka bat kinang ong ipi ba ka we na ka industries ka Sham Century kalawan mi sa office jong iro ade nata paka panma pikin ka saulak kanre naka office jong ang ba simbala penkanyi ka angim la soban map te kala siwi ka fine ba saulak ka monitoring jong ikamdai ka banengkong ang ipi ko mo menero bat kawai ro kamdai ka bakado man ka por ngin wan ko bini ka surprise inspection na kawai industries te kadi kamdai ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ke komplai kat bagila kat bagi dan ngin laj sa kadi ki inspection man meet PE ro kawai ro bagila kawai dengan kabram jong State Pollution Control Board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai kini kawai ka instrument jong yang ni milabu ba gi monitor kini industries kini ka instrument gi bu na kawai ka industries man gi por ba boro hi industries mudan ya bernihat ha boro hi ka jalar kawai Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Sim. Hagas ngi baar jeng tayo ulong ba an penti kena bagajeng penlong ya ki election MDC bagan long kebayat bet bat ke bakoi. Bat na kebentakan ni an perkengru egajeng pahara da ke babu igi pulit hakeleng ki jaka. Well, the law and order situation is very much under control. It is peaceful right now, and we have no reports of any clash or conflict. As the days run by, we'll be getting additional force, and there'll be about 5 companies which will be deployed in East Khasi Hills
in toto. That means including polling stations, vulnerable areas, critical areas, um, mobile patrols, strategic, tactical patrols. So that'll cover in the 5 companies. We actually strengthening our night narcas. That means night checking. There's a lot of intensified mobile patrolling and foot patrolling at night, and even during the day in certain pockets. So to ensure that things are peaceful, things are under control, that the public are safe. As of now, we're taking it day to day. There are a lot of public functions and campaigns which have started in different pockets of the district, and our people are manning those places. Things are very much okay. They're from us, our own state police only. They will be deployed as in, three platoons have already been there. So other platoons have already been there. So there'll be, for the polling stations, we'll be needing those many people. Wherever there's vulnerable and critical, how many? Vulnerable, there are about 34 polling stations which are vulnerable, and about 5 polling stations are critical. Unang elam keseng United Democratic Party uba poleng do. Ubalong ru Menteri Kesorkar Jela, ha kasngi balang jang katayo ulabu jengkeli halor ka jingbam kentup jang keseng Voice of the People's Party VPP. Ya kamat kebedai bat ka artikel lais pa anyo puwei ha ka manifesto jangka nagabentaki election MDC. Syaka Khasi Hills bat ka Jante Hills Autonomous District Council. Unang elam keseng United Democratic Party UDP ubadai ru Menteri Sorkar uba poleng do. Hakasantre gurempang arhajar arpusan ulabu jengkeli halor ka jingkeno bamla ka seng Voice of the People's Party benkentup ka artikel lais pa anyo puwei ka manifesto jang ka election syaka Autonomous District Council karium Khasi bat Jantia. Habai kran ba poleng do uloong baga VPP hadian baglas ajet ka senam arhajar arpulai. Kladat banwanra ka resolution ban platno ka Meghalaya na 6th schedule bat ban pentrekam da ka artikel lais pa anyo puwei. Hendrai ka UDP ka nyai beteng ban pensai upat ba balai ba ka artikel lais pa anyo puwei kam dai ka lenti ka babiang ya ka Meghalaya. Haba jubab e ka jingkeli ha ka jingkran ba kinong tho kubor uba poleng do uloong ba ka VPP ka kran halor ka artikel lais pa anyo puwei. Lala bandon ka IKA na karensan jong kaseng bat kani ka jo kelaja na ka manifesto jongki. Uloong ba kamut bet ba kran ka IKA ka ba kaseng kampat long syai ba. Kila ban shu persyang bandrung ha ka jaka pedang jong kabor ka ki HDC ndawa ya ka artikel lais pa anyo puwei bat hadian shim smai kum ki MDC namar ki hab ban bam smai ban bat iginong rim jong 6th schedule ya ka bak artikel lais pa anyo puwei ka kwa ban penyap. Nalor kani uni unong yalam ke UDP ulayai ban ya ke jing penbet ke Sorkar Pedang bagi kinu ke jaka ke belatrekam ke 6th schedule kam dan nanti satya ban pentrekam saya ke artikel lais pa anyo puwei. Uni unong yalam ke UDP ula penken mauru ba ula persyajor ke resolution balawan ra do presiden ke VPP bat MLA ke nongkrem uba Ardan Mela besayomoj ban pentrekam ya ke artikel lais pa anyo puwei ha Meghalaya. Ha ke dorbar ke yang dorbar tauan ke belalong ha ke senam arhajar khatsan. Well, I am very categorical in asserting that in any arrangement where the 6th schedule is in operation, there is no possibility of Article 371 being invoked. It's as clear as daylight. Both the 6th schedule and Article 371 cannot coexist in a single system. A very clear example is that of the state of Mizoram, where Article 371 covers the entire Mizoram except for the 3 autonomous district councils which have been constituted to cater to the needs of other tribals, meaning tribals within Mizoram who are non-Mizos. The rest of Mizoram comes under 371, meaning that you can't have 371 and the 6th schedule at the same time, which is why the 3 ADCs of Mizoram have been constituted to address to the needs of non-Mizo tribals within the state of Mizoram. It's as clear as daylight. And if
anybody asks about my stand on the matter, in 2015, when Ba'aden had moved a resolution calling for the implementation of Article 371 within Meghalaya, it's on record that I had also participated in the debate to oppose the idea of Article 371 because, for instance, look at two immediate examples which I can give you. One, the Land Transfer Act is to be is implementable across Meghalaya except in the three normal areas of Shillong. Why? Because the entire state of Meghalaya is constituted and these areas have been declared as scheduled areas. What do you mean by scheduled areas? Scheduled areas are called because we fall under the 6th schedule. The CAA, Meghalaya has been exempted. 98% of Meghalaya has been exempted from the CAA, and the CAA is only applicable again to the three normal wards within the city of Shillong, because the rest of the state is covered by the 6th schedule. And the moment you tamper with that, you destroy the very foundation of Meghalaya statehood. And for any political party that seeks to implement 371, the first thing that they need to do when they are elected is to adopt a resolution calling for the immediate exclusion of Meghalaya from the 6th schedule and the imposition of Article 371. That's their first responsibility. Meaning, as soon as they are elected, they should adopt that resolution that we do away with the 6th schedule and come under Article 371. Is that doable? Let the electorate decide. Because debates within the House are sacrosanct. These are not speeches made in some bazaar. It was a speech that I had made on the floor of the House with cogent arguments why 371 is not a solution for Meghalaya. So that argument we will continue to share with the electorate, but it's easy to mislead people if they are not sufficiently informed. So I would, in fact, as UDP, we will be enlightening the public as to why 371 is not at all an option for them. Well, as it is, the entire state is covered by the ADCs. If you speak of my constituency, for instance, the entire Shillong West and Jayao constituency falls under municipal areas, and yet it is also a scheduled area. So you have both trade licenses issued by the council, and also you have elected MDCs. So that idea has already been implemented. I don't see any fresh argument there. Da kabasngokia halor kejing satu kabakha jong ki thok jong ki patba. Hakasi paling jong kata yo MLA kejawai uba wailat miki shela ulalu meki jingalang bat ki he pulet jong karilom jantia bancim kia halor kini kejingja. Ya kini kejingalang kablalum da uba wailat miki shela lawan banishim benta do superintendent ki pulet ke district West Janja Hills rengkat bat ki he officer pulet banyatai sani halor kejing satu jong ki thok ha jawai bat ki jaka ki badan marjan. Uba wailat miki shela ule tho ba kini kita yo ki balalet garan ar punyo tli kijing ujor ejahar ha kabaya dai ba kijing satu ki thok bat kat kum kijing toket ki pulet le tho ba ki thok ki balato na East Janja Hills lawan rapat ke West Janja Hills bat kane ka rukom le kalong markeliang wemeli lo kentu ki tra ki thok ki ba pendat ye ki GPS ki thok jongki ba ki de ban le kane kum kala jingada bat banera ki pulet banyo bot dien ya ki thok ki bala satu một hadin wada yo ya ki reports ki hagini khamtam hagini kitiya udalem tadi yo to man ngas ni be mi ini report ki wacha tu ini ki bike scooty hapo ga chunong juai po so juai gyong hi bat ki surrounding areas te nei te daw de jing snyau khia ni bha wada yo bon ni ki lock ki wada complain bat kam jo bo chi status wa snyau bha bai la yo ki ni ga bai ni kai te nei te daw tu de jing snyau khia ta wan ni wo chemo OSP yong i ni benta wo kulli
kamun ke plan ki yongki bat kamun kini ki demo ki ka kamun ke jing boden yongki hejing to kini ki jing chatu ni bai kata higa main ni wan HMO SP yongki dan kaliang yongki la de ki report to kini han piam to dan ini han dai duduk kini sini de dep de poi ki FIR lam kelas ki apa nya apa prateli ki FIR du de poi de ne de ne de yakali de tikit de ki na kaliang yongki de perchang di boden ter bat kamjo te depan senyau gile wato kat kamu man kat ni kini ki baik wato wa hadir wada chatu la tu gina west jantia tedem tede kit ki cha is jantia telar emen gi wato gina is jantia kit ki cha west jantia tene te daw mut em kami ke coordination nadu mo nadu ke is jantia mut west pi is jantia pa kamjo no west jantia knang yo gi I u check ya kini ka jingkit ya kini ki baik dan ni sini de yo chem de yo ye chong bat kamjo le ne kliang yong ki da em ka plan yong ki wa jan miet hi u share hi ki le ki kam tengah yuruti ha kini ki ars ki les ki wa ha kini ki tiaw ro wan jan ne kliang yong ki daw yo ki u kem la ni ya kini em ki ni ka ta hejo ipor le chukwa yu apil le hejo ipor ya kini ki wa em ye ki bai skuti Terus yang tu bayi ini bahai le untuk mud yogi hagi baik uji skuti mana catu man cutom bau bonden. Dan itu daw em ke sistem kawa mud kiji gubu ya kini ki inbuilt GPS. Uji gu thiet harga 6,000 mud ki em ki inbuilt GPS te ikarpat di leto kini ku em baik ku em skuti dari matanar siang bhai yo thiet ki kini ki inbuilt GPS yo bo gi hapo kini ki baik skuti yo ki kenang wa mana catu hak smart yo trace. Polis le suk ki le em mut yok trace ya kini ki kata to ka appeal na kaliang yo nga kham tam ni ki em bike ku em scooty yo bo yo GPS ki dong elam ke Nyau Trap Youth Council Riboy District Unit ha kesngi balang jeng ketayo ke le je kendo ya u deputy commissioner ke district Riboy bat kila dawa bade bentek lakam no mardor ya ke jing ya lan ki kali ke bakit mar palat put na ke jing kiang lailat ka bala syong senjor Kinong elam jaga Nyau Trap Youth Council HYC Riboy District ha kasan terik urampang arhajar ratusan kelalit menikendo yu Deputy Commissioner ke District Riboy bandawa mencim kiano mardor ke baydai begejing telakam begejing ya latlan ki kali ke bakit mar palat put ke biak lingba kejing kiang lailat kabla senjor bha dabon pun snap ha gani kejing le kendo yu Deputy Commissioner nakaliak ke HYC lalam kamat da uba RC Thangkeo President ha kejing dondang u Tony Shela Secretary lambat ki wegi dikon habagran kinong thok kubor uba RC Thangkeo ulapan pau beginong lam ke HYC gladat banbo jing tho teng shok office u deputy commissioner de ban pau ke jing dan kam bachim kian mardor ban perkeng ya ke jing yo lan ban yat ki kali ke baket ya ki mar bakhya pala de khandai ton na ke jing keng lailat ule thu ru bawala ne kapor kladan ke jing dawan ki bor ke brek mi ha ke bede ke jing long jing man jong ke jing kieng ke balong kong san bha ba peneso syakathan Riboy sepmi kabaran degi sepatli kishnong kitau bat ke babuk jeng mas ka dei henry msemladan ARUM henry kalong pan ke jing pendeko pat ya kalit kawan bat ka kit ka ba syakane kathan halor kene ke bentan ne kaliang ke HYC kala dawa mardor no deputy commissioner bon chim kya halor kene ka jing yo lan ban yat ki kali ke beket mar ke bab kya pala de ka khandai ton na kene ke jing kieng bala de ki bor ke brek mi kemle ai ne ki shong klik ti ben kaliang ka seng kalong ba kamban se ban chim dik senjam ki beteng daga babuk di breu la jong ban khang la di kali bukit palat put ban yat nak ni kejing kieng kam dei ka sin ka baning kong ban wan complain la ne ban wan bu i ka jing ujor ka ba layo kita ka jing ujor na ki babun bat om tang ki jing ujor layo bat wat mangir ila sakihi ya kata kadai ka jing wan bu ya ka complain la ne ka jing ujor ha bisi kala dei ka sit ka balai ta ka bakla na kalian ka HYC na po Riboy sangi kilawan bu ha PWD HSP hakabidai berketika surak kemudian na umrit sya na umrit sya umling ke surak kemudian na umrit sya umling kagan ka jingking lailat kemudian thai ka tiga jingking ka bala remba mat kala ban pra ha kano kapor lada kita ki papenan kam ya ka jingking ki bayat lingba ka jingking lingba ka surak kimburo meka katkum ki an laong ba dei banyat tang ki ba khandai ton syapo Henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki lasaki badan ki belakit palat ya kata ki palat ya kata khandai tuan sepautan le se arpsan lan lai pautan ro te ngidat jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jingking ke dekelitiat om jong kitu ki ba kamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak kitu ki than Henry ka deiru ka nong kenti lan ka deiru ka benta jong upai ba obania ya yeng lingba kitu ke jingking
Telada kentang yai peteng ya kena gajing yakit palat put palat ika ketaiton kumbalabu daka Bo district ayu kan dia ya kata jiki yo lese la shai lesi kan para mano ban shim jikit klik ya kata te kumta nakaliang juga seng mentagasi la keren daga basai nakaliang jongi ka Riboy district komju bat ka Riboy setngi ka trikam jongi hapo Riboy district balada kine kibreo ki badangi amalin banyaya klam buram ya ka Bo district bat nginem la batip yo lesi yo dan ki basai landat yo si ka jingan benta pando lada kim ya shimkhia hapo kini kasi ko bangila aipor mar mata kaski kadai kasin ka bakadu ka nakaliang ka jongi inbu ya kana ka jujur balada nakaliang ka Bo district kemla ban le ye kana ka kapan banse ka seng ka jongi ya ka kanhun ka jongi bang hiniar syamadan bang hapan bat hi ya ki truk ya ki kali ki palatpot hak te ka jaka khnang ba kanam kta ya ka yang lane khnang ba kanam kta ya ka panjat ka surat bat ka tua lane ka jing paraj no ka ka jing ka pansakta yo pai ba bugun balak jong ka te ka dong ka thai dane gi kran ka basai ngi kentu ya ki Bo district nadu naka office ng GC ka police bat kumjut na kasat PWD simkhia kumba kaseng kala ai happy yaki complain bala da phemla bali e hapo di kisgi ka seng kan salong ka bala pan kre ban hiar masa khang hi ya kate yak ti truk la ni kali ki bakit palat put hak ti chaka Menteri Ketenat Community and Rural Development Abu Tahir Mandal Hagasibaar jengkatayo ula pentip bagi sarkar jela kadang bishar benia halor kejing dawa ban penkha thamai yaki CNR di blok hakeleng jong kejela Habe keren bikin pathai kubor UET Mandal ulong bagi jing dawa ban penkha ki blok pathamai ki donbet bagi sarkar kadang bishar benia haswa bakan ay kejing menjur ulong bagani kedeka kam kabayat nang kapor sekapor hagabede bagajing play dangchen ya kamau hati blok Menteri Sarkar ulong bagani ke blok kadai ke badan hakajaka ke badan hakendong bah jong kejela badbun ki breu khap banyat haduk prapau ne kandai pau kilometer bandet ke blok headquarter ke badan home sning badai na kene kadau ke bala penelong yau menteri rangba ban perkat bakamau hati kala bandon no la ke jong ke blok na ke bentapan ai no see it is a continuous process opening of new blocks as and when the government feels that it is necessary to open the block naturally we'll have to see the demand of the people and also the resources from the state government. Mauhati block, you see, it is one of the remotest part. Many people had to travel around 80, 90, 100 kilometers to reach the block headquarters. And that's how Honorable Chief Minister thought that it is high time that Mauhati should have a block so that all developmental activities are done locally. And that's how this block has been established there. UET Mandal ubakmiru ketenat boarding ule itu balapan mi jeng penmenai ke power policy ke bathamai ke bapan seluruh ke pun mi boarding shimet bakin ken show kam tam haba jeng dawa boarding kalanang kiu ndai pat ban pentikna bagadai ke balak ban siu ulong bagajela klad ban soi ki hydel power project bat kan yipko ndai ki jeng ka jakam jaka ilapan slam ya ke jeng yat jokne kam Kumta ke projek ba propusan megawatt bakot kawa yam kahap apreng kasyala bat ka mau senram constituency bala kerman ban lak ban penbet no ye kejing kaja bede ba kejaka ulong ba kejela kan yo khat ar na kasispa ke boarding bat iwe na kasispa ki kampen roy kathan baran ke projek ba kejing dawa boarding kalakiu syaka khatwe na kasispa kasisnam kumta kalong badan kam ban lak ban penmi hinala de ke boarding ban ye ke basania da ke basyuthiat nabar See, we are planning to have many projects as far power generation is concerned. That's why we have notified our new power policy where we are asking even private producers also to come and invest. Because the way the demand is going up, we got to see that energy is locally available in a cheaper tariff. So on that basis, we are open. We have given one project already to NIPCO and they are working on it. Some land issues are there. Till now, we could not resolve. We hope that it will be resolved. This is the position with NIPCO. This will be falling between Shela and Maushindam constituency. For new power? This is 85 megawatt hydel power project. Basic idea is to have investment. It may be from 1 megawatt till whatever the capacity is there. The idea is that
if it is a hydel power project, state government will get 12% free power and 1% for local area development. So higher the generation, larger the share for the state. And at today's rate, we have a growth of around 11% requirement of electricity. So on that basis, we should be ready that in future we don't face so much scarcity of power. We cannot compete with larger state or bigger state where they can purchase at a high rate. That's why we are exploring all possibilities to see that some generation, either hydel, thermal or any other, is taking place in the state. I am interested in hydel only as per private parties because we will get 12% free power. So that is our entitlement. So no question of tariff comes in between. You got my idea? Suppose they are having a project of 100 megawatt, so state will get 12 megawatts free. So no question of tariff or nothing. The tariff will be decided by regulatory commission. Hakasi balang Jogatoyo kinong alam ke HYC Riboy District. Kilalet ya kendo ikihe jong ke MEP DCL. Bat kiladawa pada ban penurlong no ya kejengkular ban penbiang ya ke boring elektrik ke balai pulai KV na kebenta kebit kebiang jong kipat ba kibasa hakeleng jong ke district Riboy. Kinong alam ke HYC Riboy District kilalet bani kendo ya kibor pada kimi jong ke MEP DCL. Bandawa ban penyuk nomor 2 ke boarding ke balai pulai KV na kebenta ke thandri boy sepni kumladet ban kular ban penyuk hong no pra ke senam arhajar arpusau mereka bahaduk menta kam syem no urlong satya hakani ke jengle kendo ki board jong ke MEP DCL na kaliang HYC lalam kemat da uba arsi tangkiu presiden bad uba Tony Shelau secretary nalor gidkhot na keri boy sepni unit. Nakaliang uba arsi tangkiu uleto begiladan kitrai jaka kibalak loy ban ai jaka ban penpor ki sainar boarding dan nakaliang ki board keberi kimi jaka tanat sam boarding pat leshu ai daw baga kam kelas slam de namar kejing syatu jaki sainar boarding bat kibe kitiar. Lapan pauru ban nakaliang kaseng ba kejing syatu kita kitiar kam dan jengmut satya. Ba kadai tang kejing ai daw nakani katanat. Kumtala dawa ban penurlong mardor kani kejing dan kamu pat ba jaka thandri boy sami. Hagbari bat ka jing bom trekam jong ni KV33 kumen kan mau uni o KV33 hansa aino ka jing sikri sya ki than riboy sep ngi jungi kamdi shu ubadang jan re ubala slam ha uni o KV33 uba ki ba jong ka patar kema civil subdivision ngila khmil ti ngil angnut laslam ba un trekam no apo ka dong riboy sep ngi jungi re ka basusi kolong ba uni KV33 haduk mentagini si uklam trekam gidang kan mau na lang jikum kisang balang ki babuni kisang balang ki bedon po jongka riboy sep ngi jungi rengkat bat ka western riboy derbar ngila penlong ka jingilang ti po snong tasku kata ka jingilong kata ka jing penlong jungi ka jingilang rengkat bat ki nomi kmat jongani ka MEP DCL hang ti po tasku rengkat bat ki pait ang snong hatu po snong tasku kalong halor jong ka daw ba ki trai jaka ki bedei ki nong snong jong ki snong tasku rim bat tasku tmai kimsha ban yaj unu ki B33 kadaw long ba ki kadon ka jing bom stu jumut apeng ki trai jaka bat ka office jong MEP DCL henry hadin na lang jong ka western riboy derbar rengkat bat na lang jingi kum ki inhun seng balang ki bedon apo jong ka riboy sepmi ngilaya kren ngilaya thir rengkat bagi trai jaka rengkat bat ki office jong ka MEP DCL nang nen po lami khmat daw SDO jong ka civil subdivision ngilaya kren hang tu bat hadin ki jing kren ka baslam ha na lang jong ki trai jaka ki lasya bat ki lai laru ban pom ki kwai ki ding so bedon hatu ka jaka ka jingang ti jong ni ki B33 Badan yang SDO hang ketua sengi ulah kerensai kemat jong pai bai pun belang tu si long ba lakum no uni KV33 untri kam no syua ban dingin yo ban priang ya ke Christmas kata ka ba uliam SDO jong MEP DCL ulah kerenangi dan rei ka bosungu hadu ini gesi muntang la jam biang yo sna matmairu uni KV33 u klem tri kam ha ka depo jong ka dong riboy sengi jungi mentang sengi jungi ha mentang sengi lawan bendu ya ki aleng jong ka office kala ong ba ka jingbum la joki ban pentri kam na dia ban connect no yo uni KV33 kadeh lor jong rimba kajing syatu jong ki sainar kajing syatu jong ki tiar kitar ha ke bedai bat uni ki B33 telang jungi kum kasang la kerendang basai kalong kata ka kamdi ka kamram
jongi kum ka sang ne kamde ka kamram jongki pajba jong gadong ri boy semngi jugi ban shim ya ki jing kli hak bari bat kata jing shatu jongki tiar kitar jong ka office MPDSL den rek e ka bangi kuwa bat ka ba angnut ka long bangi kuwa ba uniki bi tetri untri kamno apa dong ri boy semngi jugi kata ka ka bangi kuwa bat ka message ka basai ka balong naleng jugi kelong nila ai de ka jingkran ka bakam tia cheki kelong ba kide bun petri kamno yo uni ki bi tetri badalang jungi kumbakil ong ba kadon ka jing shatu kadai ka jing duko anur tai benta gin sai kenduru yo minister be in chat habde bat kane ka benta hapo kini kesni Da ka jing temu ban pan ka jing kershan ngi pat ba bakin jiet ya ka kertong jong ka seng National People's Party NPP kebayakun naganong po constituency. Ha kasi balang jong tayo ka seng NPP kala penlong ya ka jing elap election ha ka senong marman bat Wang Them. State President ke NPP ubak Preston Junsong ha bakran ha ka jing elap election ha ka district Ribhoi. Ula ong ba amne ban ngit biet kita ka jing kentho ki bara kumne kumtai ya ka seng NPP. Bagai kita kesengsen partai high level bagi kiwe-kiwe kijing kenua. Ndai udah bagai jing shishahi kalong bagai ni keseng kadai kebalam kemat ek sarkar jela kebelandong yo obor bat ye trai borba na kebenta ke jing bit jing biang kipat ba ban pen poiru ki kampen roi baper kenang ban pen mentohi kipat ba jong ke jela. Uba Preston Tunsong ulong ni ha bakran ha jing elap election kebelalong ha Wang Them ban pan jing kershan na kebenta ke kertong jong keseng NPP na kenong po constituency. Ha kini ke jing elang yalap election kaba ha ka santerik jong urampang ar hajar arpusan kidong elam ha kemat keseng NPP kilalet du ki artli kisnong kata hamarman bad Wang Them kaba ha kenong po constituency balawan ban ai mensim bro da uba Himalaya Moktan Shangpliang ubade unong ai ketien uba Clement Maulong u president ke NPP Ribhoi nalor kiwe-kiwe. Ha kini ke jing kran pat ba uba Preston Tunsong ubade ru sumbut menteri rang ba ke jela. Ula penbenaru banak yang kesorkar jela kerana kathong badang kentio bat penkuk bor ki cooperative society. Nomor ka kentio ka yok kokot jeng nong song hi lengba ke jingdon jeng self help group bat ki village organization. Kabala penshit rehami kilong kemi ki badan ha kita ki seng ban yok ka kamai kaji ke babiang. Bat kesorkar lengba ke jengelang ke kanun menteri keladak ban rai ban donno ya ke Apex Cooperative Society ke ban kedup ya barok ki cooperative society. Ula bandru halor ke jing trish tom jong keseng ban penrong ya gilat penroy ha kena ke jela. Da ke boong ru bawatlah ikong rona kemdet impat job ik election MDC. Ndrei lanang trish tom komno ban peniajan ki patba ban pensuk ban yo ik gilat kelenti ha keliang ki kam penroy lengba ke jing don lang ha keseng NPP. Madulong bala da ijob belai saya ke election MDC na keseng NPP. Kania kenang penjan syusyu syaduk sya secretariat. Ula kedauru bagai negatan keladan kampai ke surok ke papaka ha ke banglada ban mangnya ke song pisa bat pelat ke work order na ke bentak surok nong po umdan. Sya sonapur ke bakot pelat sispak kelur tengka ha ke ba mariadap ke election MDC onsa sedang no ke jing snai ke surok. Syusyu ulong ru bala rakipat ba kidang kwa ba ke jela bat ba ke benriau kanang pernai. Ulong ba deban ai syusyu ke jing syania da ke budget biang yang keseng NPP ha kanik election MDC. Na kaliang ikong rona kemdet hawa pan jengkershan kipat ba ilewere baro. Ba kideban jet keseng NPP halor kejing i jengai bat kejing trish tom jongka. Ilong bi sngodon bok banyo ke tiket na kene keseng ke balam kemat ke sorkar jela. Ngila dengai satang ban sedang dia kan dia surok tenlei kawan nok kan dia election ngakwa ban om ya pi ngin sa penteri andaladet kan dia election nado nang the nanongpo hado hang the habernihat jangkot sispa klur tegah baka sorkar hapo kajialam jong ke parti NPP kawan the ban pentuy ya kan dia karoi kapar hangni hati iri ya jampi pidai ke bedon box sibune ban ngaong ipi kan ni kan longru ka surok ka bania sno bat ka sunapur ka bania tengko bat ka asam lesi don ki maret mariang ki ba ndon kamsu panjat nanongpo piniat nangi pilik direct sa tay so operasam lapoy lesi gitar nilak pan kamyodor katakan dia kijing mentoy ya kabakan ni ke projek kan ai ya pi ki pat ba nong song sunong jong kan ke area bat katan barok away
Teka mengakwa ban ong ya pi. Ban kerpat ya pi. Ngadawan kenang menta kasngi na kebenta ban ya ai mensim lang ya ikong ridrona kalong kemi riusin ya le ban ngan rem riusin ngam tra syu ban mi wan ngam ratia kane kalong kemi kat banang rem kat tanong khluit nanta ka bapla kalong baar si baar ngadu basdang lan no sisin syu baar si baar syu jan job si jan job kat ban job te em nga imat kadon kan nore kanu kadaw ka baplong ba inren lesi kala banlong kadaw yen ladi kala banlong lesi kadaw snom kala banlong kadaw konstituensi ladi kala ru banlong kadaw parti temla batay su tenrei menta ka tenti ko kong runa bai ngakwa ban ong ya pi kumu presiden jo ke parti NPP menta ka tenti ngangej scam bapin yo ya ke jing job ka badan buro hi kwa ane mi kata hi kwa ane mi kata ka baar hi kwa nem ko maong ikong runa bai badu prestun insu smile isur kebe lalu pikwa penjob ya ingan rekhe bro absorb benda yosyo ngan rekhe absorb benda bat ngan nempang am citom syu la seo edau bahkan ne kalau kemi hapden ki jing ka babun kan yo ya ke jing job ka badon bro ngala recommend na kaliang ka jonga ngalay penpoy say sa preston mat kita ki jing terku lemba ka jing Subon jong sa preston ilapoy ki jingrap ha kita ki society ki jongi ki baper tanga ong ganya terpat ya pisa shi wat akan leka kemci ka pamenta nga klap padlong ai rum nga terpat ki nong shong jong kanong po constituency namar ngasyo ya lede bangalong ka badon bok nga pajuyo menoro ya kane ka tiket na ka parti ka badon ha ka sorka kane ka day ka sien ka ba Lingkong ke jonga hatin pangaladap siteng dorjon kata ke jingele election nga kentu banga kerpat ya pi subha ban penkelalem ya ka kerteng jong ka kongrit rona ka jong pi na ka kongrit rona sya ka lokal MDC ngalalong ka bala kloy ban pun ka jingking ya ka nongpo bat ka ne ka sorkar MDA ka jongi ka balaya lamda ka parti MPP nga ngai scam wat lada ka de ka jingking MDC namal ba na po nong po ngimpat jujok meno ngaong ya pitong in pli akaw no ngin penjob no hakan deka wat ka pamenta ya kan deka parti NPP man ka por ngilek pani ong sa preston ay surok uno surok den nong po jongi long shu ilawan pli yang mau nong rim ong sar ki society jongi idon kam ki jingi rap lem yangi ban penok lem ki society hamne ladang bakla ka don ka we ka IVCS society kabala kiu sya prang kabala trade hai ka kam ladang bakla lengba ka ne ka sorkar lengba ka parti NPP kila yo atli wat ki Mahindra pick up day nem day mo kala telun step ha ka we ka society hamne tanga kerpat kenya pi ban ong maka ne ka wat ka pamenta kanong po constituency kanong bakla syu ya ka bangin penjob ya ka bangin pli account ya ka parti NPP na po nong po constituency bat ngan bakalaban om baka parti NPP lane ka nega sorkar ka jongi ka pamenta kan pai kmat kerpang ya ka nong po constituency ka jongi kan bayu senrang badem don long kaju ngakat mau kum tu mensuangi judon hadu menta ka skim ka bengi ong ka skim ya blok habaya ka skim ya blok ki bapli kalau kami ki yo nayap pada kalok ulok yo tek ngilalom ko mengila ben yu senlang bapli ngaru de senlang teng asu de so jemdau te mentangan yo tu ya pi ki long kami wat ia bisni na mangin tao saya ka SG joki senlang ro kenang baki senlang ki kepang kila
ban penlapmit hakabat trei yakakam. KSG jong piki kentei kalong kumtu mentangi dang desain bandiok sa KSG yaki rangba kumbang ko piki na makijing ang nut jong ina ka sorkar kalong ban wanra yaka kamay kakaji ha kaway pakaway kalong ye hamni hapok ajalame kala jongi baro kaway. Komisi benta bante asong yala kakur. Hakasing balang jeng toyo kakur mani kelalum ya kejingelang hakasnong diwan haga distrik Ribhoi. Hakaba kelapan temai kinong kitkam jeng kakur. Bat lapan kuk buram ru iki laingut kisamla ki balawan cakamat haki eksemen baper. Komisi benta ban penklan bat bante asong ya ki parakur. Kirang bak nong yalam jeng kakur mani hakasan trik urempang arhajar arpusan kilalum ya barok ki parakur na kakur mani. Nakalang kiri khasi jantia bat penong ya kejingelang kur ke bakandai hakasnong diwan haga distrik Ribhoi. Hagani kasi nalor ki kentian menseneng ban kraw ya barok ki parakur na kakur mani layo ru bermana ki kai pot trekam nagi unit baper. Hagani kasi layo ru ban pentemai ki dongkit kam bagi khot ka Central Executive Committee jong kakur na kabenta ka samoy trekam kasnam arhajar arpusan hadu arhajar arpupra. Hagaba ya kini ka samoy trekam kakur mani anyalam degirang bakur ki bakentop ya ba Binal Mani como advisor, uba Glarbert como chairman, uba Tarsan Mani como vice chairman bat kiwe. Komisi benta bat ai mensiam ya ki kon ki persa ki barang don ha kajing puli. Kakur mani kalepun ku borom mi laingot ki samla na kakur ki belapas bah ki eksemen boper. Bat kini ki bela syapun ku borom ki kentop ya i El Sarisha Mani, u Elphinstone Mani, bat u Derek Markwell Mani. Agak sini lah yo ru kajing syak jengruan ki net boper. U advisor kakur mani uba Binal Mani ula kentu ya barok ki parakur ban long ki beriu tu play bat baniat ya kajing shisha. Ula kentu ru ba ki badena kakur mani ki bahap pok gari khasi. Ba barok ki ban bot ya kajing shimjat na ka kemi. Ula ong bala dengi kedau lor ketemai kakur mani leng ba kajing itu orang ba akur uba Binal Mani. Ula ong ba ki dai ki buan nak hima kulong ka benda asam. Kawin ni kakur mani kalawan syong wan sa ano haka himanong tulo bat nang ne kisapra bat poi keleng haka than rikasi bat jantia pletu chocho baya gi kormani la ai kerdan ban bishar bat sensara ka than nong tulo komudaloi jongkarat nong tulo bat wei temen nong nong tulo dalur kani rapen ko bor ya ka kormani ban pen kop pen spong yos iem nong tulo haduk kini gisingi ke bamenta kajing pelong ya kini kajing yang kalong sisya ka badon kam hadu kata-kata batu ai bakan ni kanumput no tang si tempor Henry piki kun samla ki bedang yai gerta pin bot ya kan ni ke benta da ka ba pi pin yai beteng me ya kan ni ke benta ban lum ya ka kur khnang ba ling ba zo kan ni ke jing lum kur kan pin jan yangi iwe pan bat kum juru ha kan ni ko por nga ai khublei nam ta ka unit ka bla pen kre ya kan ni ka jing ya lang ba ka long shisha ka jing ya lang ka ba job mde bang ai na jing khublei tang ya ki kur nga ai kerpang ya ki kpa kerpang ya ki khon khar ki bilai tresitom desi da ka jingdon ka jongki ka penlong ya kan ka jing lang jongi ka bejob hang ni ngabu ru ka jing ai min si moi ki khon samla habang i bagi kakur kelapen kop buram ya pi ki khon samla ki bla le ha kini ki jing puli jong pi tie kajing kami lenti ka jongi kum ki kimi ki bilang nang ya syafrang ka balong le sia hakawai pada kajing yang lang ginyo i ba kajing kuburam kinyo lut nabaro ki unit ki khon samla jongi kinyo ya kani ka buram ti kum tanga bu kajing gintu ya ki khon samla jongi dadu kini ki hep ki berit ki khon samla kan thei bat shinrang sngop ha ban minot ha ki jing puli jong phi kiar na ka basniu kini kisngi ni isha kilong kasngi giba kisngi giba ke jiksni ka ker so dong ha ka jik em ka jongi mo tikum ki khon samla ngide banlong ki ba kiara na ka basniu ngin wat e ka babha minot ha ka jing puli ha ba phio kalat ba puli minot ba pin kieu syafrang namar ha ba phi kieu syafrang ka jat ka ko jongi ka pin ko burom ya phi kalong ka jing kemen ndai tanga yi ka jong phi kara e ka jing kemen ya ka kur hi baro ka wei ni snow kumen balai yang kur jongi uyo kata-kata lada ki ai kubok yang oni umbani wan skumat ba kur jongi ni so sarong ai kata nei balai udah kur jongi tian lada ukur jongi ule ya kanu ko basni ni hap sak jar ki sentur ni nu bon ong ukur
Nei, kapilek ranya ni. Te kum ta, ni kentu kum ki kini ya pi ki kun samla, ba pin kiar na ka basneu, ba pin ya da kalenti ka babha. Kenang ba, kanu ka kam ka jing chumu ka ba pi le, ubleru undon ringkat ba pi. Hashua bini kemik ki kubor ke badangsa ngin pengen mau biang ki mat bokongsan joko kubor mentang tayo. Thap kerteng arspa hanyok pu arngot bani koni ki election MDC Hakhasi Hills Autonomous District Council bat Janja Hills Autonomous District Council. Arpu praterik urampang on sedang ke dorbar mangtengka jadi dorbar tauan ke jela naga benta ke senam arajar arpusan. Pelat KDP gimat kular lera ke syajit menuan hagabor hak election district council. Ngim dan kam menekoni berok dijat election ngim penklan cuai keseng ong u Dr. Mukul M. Sangma. Kang kerdap ke Meghalaya State Pollution Control Board yang henriur teli ki karkhana bernihat ngat artli ki karkhana de kakuna bandrola. Bat angnut ki pajba bagi MDC kin trai bha bat kin thau ki an banyadai kejat benrio. U menteri rangba ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma. Ule kendo ia pencengan korba baru ai kubleru halor kejingjap jung u de kebayo ekata kemaranong haga kanu men slalom ha kelumpong National Games Kabalai Pupra Kabalalong ha kejela Uttarakhand. Ha kini kejing kendo u menteri rangba ulapan pau bakum sipenta jong sports policy ban aji itu ekejingjap jong u pencengan korba ulukular bagi sarkar kantong kam sarkar ya u. Konrad Kongkal Sangma ulai kubleiru yo coach Ian Vincent bat ke team manager ke Sheila Vincent halor jongan ke jingjop ke jing kop King Liang ha ke ji lumpung ya kop belakai ke bahatam hagari India kan National Games ke Balai Pupra. Okay. Go, go, go! So, I take this opportunity, first of all, to congratulate our young hero, Pinchnayan Kurba, for winning the bronze medal in the national games. So, really, you have made all of us really proud. We are very happy and very proud of you. And it is a result of all the hard work that you have put in. So, really, we are very, very proud of you, and I want to congratulate you on behalf of the people of our state. And of course, I also would like to congratulate Sheila and Vincent, Ian and Sheila
for all the work that you've put in the last many years. I've been to your place. We have sat down a couple of times. I've seen the kind of work that you've been doing. And really this is, I'm sure, the most proud and satisfying moment for you. I'm sure many more to come. But this is a beginning. So I congratulate Ian and Sheila and the entire team that has really worked very hard to make this happen. So I really once again take this opportunity to congratulate each and every one of you. At this point in time, I'd like to ask Pinchanai if you want to say something. How do you feel? Thank you for the support and also. Very good. And Ian, Sheila, you'd like to say something? Yeah, same. Thanks so much for your support. Without your support, we wouldn't be here at all. And so, thanks so much, and please continue with that. Sure. And there's a lot of potential here in Meghalaya. So, Pinchanai, I also have one more good news for you. I want to tell you that when you come back here, we'll be working towards getting a government job for you so that you have security and in the future because you have done us all proud and you deserve it, and you will also be an example to other young kids who will also strive to get a medal at the national games, Asian games or the Olympics. So just wanted to share. So when you come back, we'll get the paperwork done and we'll get you a government job from the government. That's part of our sports policy which we had passed, and you will be the first person to get the benefit of that policy. Thank you, sir. Thank you. So enjoy and wish the rest of the team also the very best. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Menteri Rangba Gejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula plat patba ya ka health shuttle service neka Kalikit Nongpang jongka PA Sangma International Medical College PIMC naga bentaban Aijing Syakri ha ka bankit ya ki Nongpang. Ha gejing plat patba ki Kalikit Nongpang ledan lang ke menteri ketenat kokot kakya di Dr. Amperin Lengdo ku chancellor ke skol ba USTM UM Hok kino hikai bat kibai-kibai. Habakran gejing lang Konrad Kongkal Sangma ulero ya ka PA Sangma International Medical College PIMC kalau kejing syem sinjam ke belong kemudian kambha baru ulang bawa dah pedeng kejing ban seng ya ka Medical College dari ke sekolah ba USTM kalau syem sinjam ki bapaka bah pan penjanai ya kejing Aijing Syakri ke bapaka ki padba akal yang kakot kakya i Dr. Amperin Lengdo ilong bakalit kawan kadang don pedeng kejing kemelong umau juntut bandio kejing sumar hakapor ke bobiak Sekolah ba USTM kan sedang ya kejeng Aijing Syakri jang kishpau teli ki Kalikit Nongpang ha kabalamang santeli lag benta ki jaka nong kendong bat santeli ha ki jaka sor baken pop lang ya kenong ba Shillong. This is really something very unique as well as something really amazing that PIMC is doing, especially keeping in mind that it has hardly been few months since the college has started, and especially keeping in mind the challenges that you have faced and we have faced in the many months before that to make PIMC active. And in spite of the challenges, you are still moving ahead at a very fast speed in all the work that you do. It just clearly reflects the commitment that you have towards the institute, towards the cause, towards the people, the students. And that is really what is the driving force behind how USTM is growing and PIMC is growing. So I really am very happy to see the kind of innovative work that's going on. And I would like to thank the Chancellor and the Vice Chancellor, Hok Saab and others for this great initiative. And I'm sure this will go a long way in not just building the brand of PIMC as truly a medical college with facilities to serve the people in the rural areas. But while you build your brand, you will also be serving the people in a very
positive way in terms of the healthcare services that you'll be providing to them. So it's a great initiative. I congratulate you and I wish you and this program and PIMC and USTM the very best. Thank you so much. Warlabun ki patba ki badan hakeleng ki constituency boper kila sedang ban songshet ya ki election MDC ban kershan ki kertong jongki da gejing temu bagin chim kiai gejing bat ki mat boper. Kekenhun PCN mentakatayau kalau yok benekran bat ki patba hakeleng ki jaka ha ka bagi lepen pau bagi dan gejing angnot bagi MDC ki basha ajiat ban mi kemat ci district council kimdai ban lamet ha ka jing kentiap seng ndai ki dai ban plek jing mot ha ka ban tawi ki an ki banada ya kejat ben riau tong ini kami ya kena ke kubur. Oi, lagi lah songte, kimpe ya kajat penriu jungi ken. Mo, kadi kita ki kuat jungi, mendai bakin pe yang suki ala di, bad ya ka yang kesem la jong, ya pula la jong ri kuat bakin sakri si sayang ni. Ngak kuat pun ya kita. Te ngam tip su, ke ka ban dia mentah ke ka banuan tip su. Kata kayaknya di kuat jungi ngasai dua yu boleh unsai si syaki beriu ki baratrang si syaban syakri ki jadi beriu jungi jadi baru repai ke jungi te mentah larang syak telap di hakini ki bawan na syabar ke ban dia din habut ke pateng ke jungi dengan ngakwa bablei bahkan im ke jadi beriu ke jungi ngakwa tokin mikrom kemat ki ba hok si sya ko baki kai kejuban la kemat upai bakin dalek si syai kata kum nyiri kuat aku kita kibriu ngata thang ra kuat sia kum kita tengin tipsu sampentah kene ka mentah kene ka banuan ke ban jiang tipsu kabanitong ke du nakalyang bunyi ti kuat so bikin penihar ya kamar bam kan kabanitong du selai kamar bam ada kamar bam sahiaram kabun ki ban long bayok cuma toy cepat bak te bendai tanging kibriu simat kan maka we ni MDC du kan tentu ki MDC ba jelek mentah ti so bikin jelek ke long ya kapai license sudah lintong buat isu yang ini kasih peninggan kanu besar yang dari bikin jelek kanu ke babah kanu ke bersniu kan mentah hang ni man su pen lapun dakar dibalik kanu ke kam ai nak ini kasih ru ku mentah umum kanu dia berjob untuk lan ne be kum tu dia mah hang ni ngan DCR ngan ne be hang ni kum ne baik hang katahin nak liang tunga dia pakai penihar suai kamar bam tangtai request cuma wan rak suai katrim kan ya katrim bam jangan goods and service ada wan rak ya katrim ya kamar bam kat nu kali katrim bam kat nu kena semua di kayu kam nong tu layu lelek lai kam lagi kamar bam jung sini ro kala ahyar mentah kador kai pher bak labang kan bak tahi nak liang jung itu nak liang junga nak boboram mo desi kum kinong mikman hapo kan KCDC belong ke MDC ki batama ki bansawan desi ki bakin ai ki sinsyar ka bakhut ka basuba desi ke ai ka jingdon jong district council desi kan long ban saindur ya ka jing sinsyar khadar ka bakhut ka basuba desi kumcuru nam ta ban bat rit ban penne ban priskem ya ka jing sinsyar jong ki sim ki daloi kerpang bat ki darbar snong desi lembag jong district council badam don gono ka jinglek siliang desi kan long ka bayat baik desi ki nakaliang jong ngi kum ki nong stong desi nakaliang jong ki bahap pu sam jong ka khasi ke CDC desi ngin ai ka jingro ka bah ka nya ki nong kman ki badai ki nong pek nong kme ya ka district council tuwe long ba ada ki poin tali kwa kin ba ki long ki sinsyar bahaya ka kam nang ta pakin pek ya ki jai penriu la jong nang ta pade long ban pe ki mo ki jing don kam padeng ki jing ki babun jing kam ki na samla ki ba ki kam ki jam bom yo ki pen mo ki pedi ki lat ki ti be ki yo ki kam ki jam kalian juga ke bangi long babun sien na usnem ni julit ban kap mo ki bot ki domi nam ta ki MDC dari nam ta ki MLA ki bagi dei ban tap Rai ke junga kalong babon sien man kapor yu iba ini kinong mikmat ke jungi bon sien tapi ki wan shupat ba ki jukular sibon ke ki ba proud ba he rai ando dei kapor ini hi ki ba yang ha ke jukular ki ju hi pat ki ba andla yo wan shong ha shuki klat no yu pat ba but mentang yu iba kali air ka ba upat ba udon nya ke sur ba ka bor kalau pelong iki ban sngok tho jangai
ya ke bor ke jung pat ba namar ke bor jung ke pisah ini ke sengi bagi por mentangi iba kalong ke ba ngai tenat bagi don ki ba la ban yang mentak klan pisah ka ai men sim ki babon bat nga kentur ki babon haba kin lej ban tap bot kin pet ya ka ba kin yo ai ka jeng shan ya ka lawe ka bandang wan ke bagin yu i ya ka jeng snow scam jong ni ka ri ka piet ka jongi para bengin pet ki kinong yat syakamat ha baki dei ban pendap ru yaki da banga klem dan kenu ka jing mut yanu ubarem ubajob namar ha ka jing le don be bajob berundan ubarem but yo bajob ru ka jing kentu dengan yang jong ka long ba apa ngila don ha ka syuki ni don ha ka bor in ken mau ban bat scam ya ka nongrem ka scam bagin penne ningkong ya ka chendo ka siap bagin sya ba kani dalile orkit hordang kan hap no hakajing kwan mentoy jong ki weipat ya ka ba ki kwa e ka bentaban yo ban kwan re ini ki badan ha ka bor ki ban job kin mouse cam ba ke e ka bang ngendang perkhat ya ki pateng ya banang wan ki kun ki tiga jongi ka bomot kin pen scam hangta ke e ka ba kin yu i bat kin snow tho ba ka don ka jinkerman ya ka lawe ka banang wan klam de pet tang ke e ka bang yo hakani ka jingyo ka jongi ndai ban pet ya ka banang wan bat ka ba pa ka long ba i ba ha ka kamai ka ji ngaro nga de we no naginong ya three kam la jong ha ka kamai ka ji da shisham dei banga kren khonyo kan bishni ni ki we ba ki chat ban riu toy ha ba ki la don ha ka ri ka jongi ki ha pa de three ka kam ndai bon ki kam hi ki sni bi ki por man tai ba ki yo i ba ki kun ki jongi chat ban riu ka jongi ka la kiu bat ni i ka ni ka unemployment ka ba hakmat e ya ka ba ki kun samla bon ki la pas lagi jing puli ki kim yo kam Andre nget scam kini ki berjob lada kade ha kani kaliang jong ka MDC ani kaliang jong ki MLA kin mau ban phai khmat ki khon ki jong i ba lada kan nu ka kam ka ba ki dei ban play ka lenti ba kalap ban longkum ka trading license lani ki wei pat ki license ki bikin ai kin perkhat kham ba bat ning kong e ki lagi jong la jong bat ka ne kan long ka jing ra bat ai man siem ya kini ki babon ki khon sama ki ba ya ka klem kam jam ki lang la ban kiu sha prang sha ka ba kin yu i ya ka lawai ka ba pernai ling ba ka jing rap jong ki nong yalam ki ba hakmat e ki jongi ki ba don ni ka men siem ya ki jong la jong bat ki ban nong ken ben ni ki jong la jong namar yi ki jong la jong bon siem ngin hapan kentu ngin hapan rap ngin hapan ai men siem klem da kanu ka jing snow pair namar bon ngi ju pen down ngi ju pen pet da ka kmat yi ki jong la jong bat ni kloy ban ai ki wei pat namar ki wei ki kloy ban ai na sha dien mo na ka ta jing ai jong ki ndagi jong la jong bon sien kim don ya ka capital ka jong ki kum do ki la ban kiu ndre nget scam ba kini ki nong yalam ki ba kmat bagi yo ban shong ka shuki in perkhat ro ki jong la jong bon sien om tang bikin perkhat tang ya ki ba in yo ya ka ban saat ya le de ndre kin perkhat tham ha na ka ban ta ki jong la jong kum kanong chong snong kat nu nang men siam jonga kum kalong kumi ngakwa ban yu iba ki leaders tungi ki dei ki bastan ki ba champang kwa ban yu i ka jat ban riu bangi long kan rat ya la de yam kwa shu ban long ki nong tong ki nong tho ding jong nu re jong nu kan gender labha ba ki pen klain ya ka department jong ka trading license ban yu i no kan ba ki khna sanrang jongi ki ba syakem namar ba ki syatu ngim de shu ban yu i khun sanrang hasi jongi ki syakem namar ba ki di drugs ladangi pen klan ya kata ka benta kin saseng la ka kam la jong kin sakiu kin saruspa kin salong briu lada ki nong mi khmat jongi hapo MDC ki trai shisha na ka benta kata ngin salait na ka duk ngin salait na ka tu ngakit bok e baro shisha ki candidate ki menele kin poish ka thong confirm the best easy gabangi expect in this new millennium nila kwa nong ket kam batmai basai bapipang at par with the world bani rangkat lang bat ki way kiri jong ka jat ban riu la da sedang na state jungin spen i bangi de jat ni de ki briu ki bastat kam tam e la da kata ka isiru kan jin delapet lem ki jing don kam jong kilong kumi kentiu ye kilong kumi nakanu ka benta in a very creative way kan bakin nung shu depend palan but they will grow kiru kin don lang ka benta ban
san ban im bat ban kiu ka ri bat ka jat ban riu jungi Ikai bang i nga kalong bab tentang ka penduk mensiam ngi ba ka penduk si sa hero ikai ka bang la thmul mi perkhat ba ngila tap ngila sa storm ya ka ku sisakan nang benta bakan poi ka ka lawai ka ri ka jat ban riu jungi leng ba jong ka konsel henrai ka basusi ban ong hang ni kalong ba kani ka jing ya kan tiap san kani le si kan kata ia kinong thap buat ba ka jumut cepakat jongi hikum ki trai ri trai do trai senamang ne kani ka jing ketiap sang ngaso ban kentu ya kinong mi khmat ki jongi kinong ya kon ki ban pois ka thong ba kalong kum ka jing karpat na kaliang jonga kum unong song sonong ba ngadai ru trai ri ba trai blok hang ne nga kentu ba nga karpat iki nong mi khmat jongi ki ban sapoi sa katai ka benta hapo diskonsel ba kin te la kam no ia la de da ka ba kenom ya kan tiap sang ndai kin pelik jingmot kumno ban pen trai kam ki an kala don hang tai bat kin pen khlan ya ru ki ba kat kum ha kasik sedu ka ba ya kran na ka pos ka bat borok sitan sna menta ki kran ya kata kasik sedu paka 371 tengah so ba kitip khamba ma ki kata ndai nga na su itang kum unong song sonong ne kalau nga katpat jor kan sa pat ba subha bakin nom ya ketiap sang su ndai kan pelik jingmot hala ka jong ka kamram jong ki kum bakila kular ikinong song sonong jong ka jai dun ri ku jong ka ba ar hang ni ngakwa bala de kila poi ha kata ka thong ba kata ka benta ka ba kin la skam ha kata ka jing ya penbet ke jong ki manu banyalam bat manu banyalam kum do kenyalam denga kentu hang ni ba ka wei kolong ba kane ka benemi kane ka benemi rok bala kata haru kala ta kham tam ngi ki baslang ban sang ikam la jong ibaret baria kom ni nai kane ka kata namar ki don kat kum ka kam ga jonga kane ki babun ba ki pensya tang ka kerteng ka ba yela di kemtet hanrai pan ha ba kane ka benemi ka don kane kalong mau jenthot pat yang ngi ki ba perkhat ya kata pat ka jeng perkhat ka bangi kwa kumno ban pen khlan yela di ha ka khai pateng ba ka kam ka jam ndai la ha ba ka don kane ka benemi pat kane pat ka penduk mensiam ngi teng ka pelong ngi bangen perkhat ba ngin le lang no kum juro kanang ngi ka mais pa kani trading license ole si ngala ban karpat ye kibri ke ban sap penyat ya katai ka just council ba kani ka trading license na so ban kentu jor bhai kini bantaro ba kinnom ai trading license pathar ya kanu ka kam ka bangi ngala la ban trai kanu kam bangi ngala la ban trai gimdai su ban ai ka trading license ba kini banda check ti kana ba hai kani ka bantaro ka ba ki hata ki kinda check ti kana bahai kata long ba kimbet ban ai trading license kelumar namar kum kini ka kam jungi ngal alap i kata ba kidon ki ba yele di kemnang watang ban tak dan right dulu se rai handai ki kidon pele kata kedukan juti ke bahe baki ki supply ki mar handai ngitip bahai kata ba utrei ulong wei handai ki punca karteng bat kai ba kham susi hang ne kalong ba ki ba bun ki ba benda bahai kani ki ba syak karteng hi ki debi ki brejongi bat ki penyap yang hi pa baka just konsel kadika kamram jongka ban pensa ban penne ya ka dustur ke jongi ban penne ya ka khendo ke siap ban penne ya ka riti ke jongi natong hadong te parlok dak tu ngila poi ka bokut jong tup kubor jingi menta ka janmet yen se syam bang bat pina shim tayo hagajo kasngi bat hagajo kopor kuble shibone kopor jong pi bat tiaso